so ehia wo Attention TV ahwefo nyama obi bia good morning nyame hira obi bia wo se na daje eto data ehwe attention nyuma pa ye te da no meka se ade awarefo aye wo Ghana ha se pa de kwantwa me so ma no keka me ba ye be ka bi ye be sinkonwa ka bi nya nsem a aya ye de rese ye de be kwa abusu afie de dabi ana se awarefo no betena se ne asettle ye case no eno so dabi se ade ye de ko bedwam ye de ko eye radio so antin na se adwuma a wodi no wo siesie ye awarefo asem ana se wodi awarefo asem a awaresem akopie one se papa ana se mame afọ no ankasa ba ne na agwo PSC obabesia kama en papa so for labi ana se prophet labi wa ha mene ne be kasa no mabisa no se why sofwe eye chiwade ana se twa se e ba ne sa na ebi asida kwan be so ne be fa ye betumi etu saade a asi efi Ghana ana se ama hodo a akanyina so papa akwaba akwaba ya so fun ami bibia boko nyame adom na hwe yi tia me tete se wa boda ne hode be ba ho nti me ma happy birthday Onya pa. Ya ma tete pa. Amen. Papa, so wo video ye ko hwe ye. Mami a wone ne ba na bo ne ma. Ase me kunu no na me baba. Ta. Debi me kunu no. Oba be ma. Wa me ye oyere no. Me ne oba be ma no. Abewo PSC wo ba. Papa, me timi so ye sofo e die. Eden na wo maye wo asem esida nti enkoso anase bibi wo ha ye be di afa hu na sa de nkresi a ya konobo ne na de ba na hunhun bi ena ya ha ma ne mema na yetimi de yankoso ya simu ma etimi di ehyiemu ewo mpaso wa ye sofo yo na se metiasie yi a be ma ne PSC yes wako ware ne abemu ne yere no aya to me awo ya sam kase pa kese yeda otasefo yankopon ase wa wo hwe Attention TV wo ewiase afa na nyina makacha wo se hade e wan hwa na wa na wa ye wo mama chia sister bia efe no Fredin say Obaba or UK. Wow. Ya what I bet. I tag no ship. I mentioned. As some way, I bet up no see. Eh, wow. Say, Oba to me, a man who crying. Na Saturday we to me, as you are you. Oh, tough mammy. Papa be born. I thought when all mammy die, you are dear. When no papa, I thought, wow, I am me there. Oh, stop and the Anna may penny your pa. So, yeah, what did we know that? Yeah, man, I ordered that. Oh, 80 who said, to me, a man on crying. Emma mutumi di emojafra we emojafra we emojafra echuwade okay na se yantumi amfa ekwan bi so ambrekia ebe ye no me ye to the next generation wonne na asefo nyina wow anya sam keto awo was ye breaki se ye break na tete no kura no se o ko wiase amambre mu a so obine ne ba ana obine ne nua akranya saade na senya tawode a omutwo dwan gu o na yafe nti eno enya asofo adwuma eno dabi eno chese eno me papa se eno ye wiase de okay anfa ne ye wo nyankopon so de wo nti esi asofo betimi abon enti we no esese omukọ hu osofo bi na obompa ye break mu mu anya sa omukobusu there be me encourage ni so on sofo bi je na on sra bone fache
on angasa onkoto onye fasting srebo ne fache na oma osofo nso mompa yemfa akwankyere bi egu fom anya saa asamu asi ne generation na ba be fesi cause ebeda ho sana infect na edi eche beba no ebeba ne maso na nankansoa na nanu nya to the next generation wo mo so ne omo be wo sana omo ebeye eye no me anasa abrabon ne ebeye diam betumi aba se omo ne omo ho ento aso mo wo ne mom eye curse eye curse odon sa so bibia mu enye yie so bibia mu ebede especially enkofo bi a omo hu se Saturday way eye similar ma omo a enkofo do ma de dawo bush wura ho ene obu ho a ebia subontene ho na oni obi akoda wa subontene ho wa oni obi adawo bush wo so a obi no adawo subontene ho sanye ma we nyina ro nsinso a e affect ni pabrabo bush de no so ye ho e be dangerous bush de ani ensuom ene nsuo ho nti onu ho kani akwafuom na se bi atenka ba na oka no to a boni wa wo yere because to me ahonhom wo wuram enti sawone obi ye bibi wo wo ne obi da wo wuram a e wo to me a o to me fa o to me abo wuram mu so hu enti mami ya sama abeto pon sui one obema ne nyina asam kase enti as I say omope spiritual person bi na omoji akwankyere na ye breaki anya sa de asi no ebeto ho ma omo generations abefesi bi nipa bebre bre wa ade bia nana bi yeye ade bia ne papa bi yeye na susun so abe de be abeto nti papa esi a eba afri maba no sa akola we esese wotanase afem te say ye ntumi ka say ye nku akola ye ntumi ka say akola we afri mu aba no ye nku no na mum no me no me na so ye ntumi ka say ye den ye nku akola no Bible say Ebra David kofa Uriah the yere no Bible said David bompaye say o nyame fa che no David is rebon o srebon fa che ya kom kire na so Onyankopon hu say akola no tena se a emmoa enti Onyankopon ma ekuma abofra no nti we ni bi abofra no firi ho okay ba onu batano no eyo Onyankopon na ye tumi mfa nti we hwe emra nhyɛ yensam ntimi nkasa nkyerɛ nyame kwan bi so na wo mefa ne ye tumi te se ne David ye David de na obo mpa so onyame fa nkyɛ no na onja abofra no onja ne nkwa pama ko na abofra no yare serious but Erade ampene am after na Oyerepa abofra no wi so enti we no ye to me mfa mra nhyɛ yensam sɛ ye twese kan ekwakola na ye bo mpa sɛ onyame beku ene de onyame nsam onyame sɛ ba de me sra ne sɛ omo hwebe osofo omo pe empaibo bi na omo pe hopo masibre because we no e de no me ba be to abusua no so a abusua emma be free mu aban be ko omo a omo ebedwene ho a omo ye dey omo ti ase enti papa yesi a wo prese yesi a bibia ni ho ye ntimi nkase ye nku akola we papa enije bi ebe ba woni mu ana like mami hu akola ana se papa hu akola no enije bi odi enije be ba ebusua ni akola ne nkoye hinti dua bi yo na akola ko be wiase a na se sort story a ofiri mu a obe wiase a
senkra no be fa nafa akoran ba benyi na se ye kire na se won na so wo ye den se obi aka se obeka na no to mu kura wo ye den obenya obi a obekira se obenya obi a obekira se won me kai se enche bia na yechi menu abi hene da yechi menu ana hene no ana obi ba o no tfia busuanim se o no to ampre na o no to di ade opani bi asole sre na se baby wo free ma ne hu se so no ko ano onye busuani agasa asamaya on tasamaya and away we but asam bibi ba na ye kire wase a enti akolai beduru baabi no ye be kire na se na fe ye kire na se a na rebe ho se ofri sati bia mu ye den ebe biase na me gira pan we so e kasa kire ye nuane mu a omo angasa ne omo ma omangasa ni omo ma deda koso especially a man koso meni obema bia ono ane ne yire ono ane ne ba da ye fa ye funu na omo hwe ne guase na tie na omko yi ye funu ku ye eno so anada bone enti sakola nyini na se oware na se wan tumi anwo a eye hwan enna aidebe edina bro ene be ka se eyo na ana se ye neja yo ana se free hifa edo ye bone okay eti yesre emema no se samone mo manute na omoton peja na omyef na omunantuo yakakase a eya muyimani na papa enya odia enti papa no na spiritual yi ana se no so kanipa setena ebi ya honhum ebi ebi ya honhum ade ebi enye easy say wo ba won na wo ba wa won fiti no kwara bremu a watete ne ho awroro ne ho ayi ni pampers adwale no ne ho ebe wa kono sa wow ne ho ebe wa kono sa ti ebi wo ho a na if either say ebia wa kwa kwaji aduru bi ni aka chere say on the ba enda wow ebia na o de ne ba ne yede ya de sanya sa ne ade dia na ebia na anode se wanga sa obehwe wo ba nim wo yafunu ba enye se bia e obi kura ba bia o te wo nchen na mu wa wo yafunu ba awo no na wasan ne no adade ya na ya fefem na papa se futu kakra wo ma ye nuanom emmema ne ma ne bi so ye bi pa papa ye da se na papa mate se birthday bi ne nam from papa ba ko pe wo do birthday na birthday ne hihye te se ye ko ne sen le mi asepa enti mameka akra emfa wona ye wie na je on rapid happen say ye mo dia say ye nuanom no man omo bebo mo dia so mo so ombe ya hwe yi omo bebe ya man bi su ni omo ma ememada man bi su ni omo ememada me ka se enya de pa de eno me ba pa wa wonim se obia ne wada wo ekwanbone so a eye chiwade no hwehwe ya chiri kwan hwehwe prophet labi e chiri kwan na one more deliverance wow bi no wada owuram wow bi no wada nsuo hu won so a obi kwa na da wajanan so papa na so dem so ensam ye hu aso dem so say aso for me because so ana how dey you okay eti aso dem o nyame anye say ye na sade no yeah enti so we yes I know wa eno so won hwehwe so for labi on hwehwe osofo a ohwa obetumi aboa na oben ebia make say ebia na oben me enti
baby o bia on pe sofo o na say o benyen so a no ho prophet and so we how different you all on kwa dey say ban say on la o ya ga say the word we yeah enti na ya ka say mo bia nye sade no it's a no me e wo echire me wo echire yo so ba me o nyame ya dom o de afi ba kwa echira me happy birthday to you happy birthday to daddy happy birthday to daddy happy birthday to what a Sunday dey be fire papa blow ye kakra worship dey be me pa worship pa me ni ji worship enum papa nsa we ya dey enti no me shakra na me nim say wow it my say every me birthday bia the be worship party ye be didi ye be solid worship worship no didi ye be solid urade physical ye be physical dey ne dey we hohom ye be me wo ye be say papa ye great enti so we yare problem o say eto da bia Bible say Jericho afasu ye de nyom to na ye dey o sorry ye ni a ye yie ti wa wan ka sa obetu bi me fa mic wow fa mic na ye be sorry urade ye wo se me ba enti so de yare bi da wo de yare problem bi eda wo so amane bi da wo so wa bompai wa ye nya betumi bia so emfa bra na ye sorry urade ba na sorry urade o sorry emu no wotena ye yiem e bra ye sorry no na oyi haw no oyi amane wo be free o sorry na se pia bonten no na omu aye ha san say to me for ba be wura omu na obesa yare. Thank you so much. Ye me crew. Me cameraman yellow brother. Me bank so no so go slaneta ho. Ma fa program. Ba be slam. Ye da se wa pa ye to nsa. E kwentwa na me papa labi e chance. Nyame abrebe se hia makra.